شەڕ و پەفچوونên dijwar li bajarê Hesekê û Gundewarê wê berdewam in. Yekîniyên parastinager Rojava û Rojhilatî Bajêr kontrol kiriye û çeteyên Daişê di taxa neşwa û wêran de hatine dorpêçkirin. Ûriya alîkariyan li ser wan hatiye birîn ji aliyê başûr ve. Her wiha piştî hêzên alîgirên rejîmê ji qada şer bi tevahî vekişiyan êdî hebûna rejîmê tenê dimîne di çarkoşeya ewlekarî de û çiyayê kewke de. أنا في نقطة بدي ناسكرن أنا والكل. أنا كمن الولايات صورن نيزي غويران ولايات صور. باش گرنگیا في هرمي وقو داعش بري چند روجاتي دبو گرنگیا في هرمي چي يعني؟ گرنگیا في هرمي نقطة استراتيجي نقطة بلند حكمتنا سر كوكاية حكمتنا سر غويران هي سر نشوية يعني جبوا سلاح جران جبوا قناص جبوا حرب تشتي مثلا هوال نقد مزدا يعني نقطة استراتيجي نقطة بلند حكمتنا سر باجار حسكي قشتي هي. باش وك أنا أم الفر أم الغويران دنيرن أم شقيسي أنا هزين داعش يعني شقيسي دوري أنا هزي داعش نقابة يبكي ويبجي ونقابة هزي تشتين داعش نقابة مصر متروية شرجي حروجي بدوام إيريشي متكن. Çeteyên Daişê birengekî berdewam hewl didin goriya alîkariya vekin. Diriya rêkirina otomobîlên xweteqîn lê YPG dikarê wan birûxîne. Wisa jî firokên koalîsyona navdewletî bi tundî bargehên Daişê bombebaran dikin li başûrî bajêr. مزرعية أف جندي في شامية يعني شتى دورت زحتانن برو سيوقاز دكن يعني معيناتين داتين إفارة جارجارا إيريش دكن يعني أمجي برسفا ودن Xala herî giring di vî şerî de ku YPG hin bi hin ber bi pêş ve diçe ji aliyê başûr ve piştî kontrolkirina pira gundê spî û birîna riya alîkariyan li ser çeteyan yên got hindirê bajar de dorpêçkirî mane. Divê herêmê de şer û pevçûnên dijwar navbera çeteyên Daişê û yekîniyên parastina gel li holê ne. Çeteyên Daişê hewl didin derbas bin bajêr diriya otomobîlên mayîn kirî. Lê yekîniyên parastina gel bersiva wan dide wa otomobîla diteqîne. Êdî bajarê Hesekê bi tevahî dikeve çembera yekîniyên parastina gel de. Ekrem Salih Orient News Hesekê.